Yo penpsia haitit I perkat ki kena wo sngau tri ki ye chnong I thau yong ki kam ju sngau thu ki ye em kam I khoj jinger na do hapo yung wa chalai hak ar pau pradri uniu benai ka district informatic officer NIC West Giant Hills ka penbej baha pasa da chim go ya ka luti hei sin wanang kong ho chdo ya luti ye ki kena skur hei pen khoj ya ka wa Myntdu kam ju ki rut ki ker yong ka de wasdang na khimus niang na jan kadam tan PHE Waipen kut wan hasen tuk siar. Hei ni ipen kut wa Myntdu da chimbenta kam wachi pau tadi kiskur day lang waki college wa em hapo ka chnang juai na jrong ki wiwan ki bru semen wa em isngau kia hajrong gani kathong. Iru kam pen kut to day balai kajat na rut ka wa Myntdu day wajit khanang ye jheb tembot luti I rut ka Myntdu wada thap la ye jheb hajar jer ki muna. Mendepoi wan ki hasen tuk siar danok ki hapo ka kari municipal ko wada yang chua yokit ye jeb wajit ki. Haya kalam wa ka penbej baha pasa onggo wa kam gani kajat pengkhoy de balai kajat yarap ko ye chaj ki khana kam ju yo tip ki le ye chak ta karam au. Wei hasemen semen ki khana de yo ki uyo ki yi ki jaj jeb jaj tingit wa bondo wa kai jaga wa Myntdu na ka chnang juai. Hei wa ye wan ki le u e buj ye wa em kam ule nei benta I chaj kia kam ju ya da ya karam au. Hei ju ipor wa khana patengi chagi wiwan ki wam yo em lang hagani kasngi. Hei to wa gani ka thong ka penbej baha pasa pen tip ko wa nei liang ka di MNHO de e ko ki ORS ki sapkti ki muna pelang jhem katwa ka municipal wan pen biang kari ki jhep ko. De pen tip ka le wa hei ni ijit jhep I wo bondo chem ki khana to ki than wedang onggi sngau la kam li jit sula sakan han. Sedang ini Yupi Kanito actually as an individual team man was try without any budget sir. Jam em kwa I work now one arrange for buses and all that. So sedang ini PHE into the last parking lot itu. Jam ya cam itu the light snacks iki. Dan pani nai tu hari sini sah. Duduk saya duduk ke wak Myntdu. And then along the river one boy duduk hari ni sah. Tuan hei ni to da Pengkut dia ini. Kam te tu ija pan ki ko de em stock haki te hei por em covid jan hei te down se em tu jing thoi tu me te kitu ki garbage item toi bot kite nei ba ki kat ka ha be chini cha yi mo the Boon ha kam ong gini khna ong ri te lai ta kam collect second hand clothes nei ba Boon that they down se anyway it was a good experience the first time and we hope to conduct more and involve more schools around Dry and around outskirts of Dry also.